Bafowethu nginamukele kuyona ke i-Chef The Soul TV News. If you're new, please don't forget to subscribe to this channel. Don't forget to like this video. Don't forget to share the video if you find the video informative. So bafowethu la untethelelo lo haya esimazi ngo Mr Habi lapha ku TikTok. So into eyenzakalayo, I think umfowethu ubevele umuntu wo music, but then ke ngingeke ngaba nolwazi lokuthi ke umusic abegxile kuona ngempela iwona muphi. Kodwa uma ngimlalele mina, he sounds like umuntu obe umuntu ke obecula nasebandleni yabo noma nasenkonzweni, and ke kodwa lokho kwaya wakubuka ngenye indlela yena, and then he took another noma ngizothi ke a different path towards ke lento kade eyenza yabo. So njengamanje ngibona ngathi ke umuntu ocula ipiano or some entertainment music yabo, of which ke uhlukile kunalo engathi mina ke abantu mhlambe bebengalindele ukuthi ke engawukhipha, of which ke mina ngokucabanga kwami ngibone ke kuyi gospel. He sounds like a gospel musician if ever ecula ngempela yabo. Kodwa lokho ngingakusho mhlambe kusukela ekuthenini ke ngiyamgxeka ngento ayenzayo yabo. Ucula kahle impela, and I think umuntu ke obekumele futhi ke mhlambe abe professional towards ivoice yakhe, mhlambe ayimolde ngendlela kuyiyona ihamselane futhi nendlela ke ibeat engakhona ilo oproducer yabo. I think abantu bahluleka ukuya ko producer aba right. That's why ke kugcina ke mhlambe ke ezinye izinto kuba ngathi ke abanye abantu abekho professional kuzona yabo. Lo muntu uyacula, he can sing, ngeke sakuqamba manga lokho. Kodwa ngokwami I think uqondane nomuntu ongakwazanga ukuthi ke ayimolde kahle ivoice yakhe when it comes to production. But then again asingagxili lapho bafethu, I guess move to abantu ke nje i-public in general or as a whole, ukuthi ke bona abantu like abanye bama followers akhe, honestly speaking, abanye ke abantu nje abangamfollow kodwa ke abanqwamana sebenqwamana nama video akhe yabo. Khona abantu akade ethi mayekhuluma izinto eziserious ezakhanayo benga comment, bengasho lutho, bengaqhuqumezeli, bengasho lutho yabo. And abantu abaphoxekayo empilweni ave bethanda futhi nabo ukuphoxa abanye abantu, ngisho kuthiwa benza kahle noma bayazama ukwenza impilo zabo zi improve. This guy is very intelligent ngendlela ukuthi ke uthathe i-opportunity, since esewumuntu vele popular ngalendlela popular ngayo, uthatha le opportunity and he is using it yabo, in order for abantu ukuthi ke bamsize ngokuthi ke mhlambe bamtshele ukuthi ke ikuphi ke la ngalungisa khona. Ayibona bathi akayeke lento akayenzayo, izothini ingane zakhe secula lento ayicula yabo. Zonke lezo zinto kusobala ukuthi ke azakhi azimakho umuntu yabo, kodwa kunaloko ke zimbulala indlela angazethemba ngayo noma azethemba ngayo. Kuthatha umuntu ostrong ukuthi ke enga entertain ama feelings abanye abantu noma unga entertain izinto abanye abantu abayishoyo ngawe, because leyo nto leyo iprove ukuthi weak kangakanani yabo. Fana nokuthatha inqumo ngenxa ukuthi abantu bathini noma bazothini. Leyo nto leyo isikuprove ukuthi ke wena usadinga kangakanani ukuthi ke uzibuild ngempela before before ama judgments abantu yabo. Ungamukeli izinto right kuphela uma kuza kuwena, but nezinye izinto ke abantu abayigxekayo ngawe akufunde kuzona yabo. But never accept ke into ethi ke yeka vele uyeke lento ngoba vele ayikho into ezokusiza ngayo yabo, because you don't know ukuthi ngempela ke leyo nto leyo sukuyenza if ever kuyinto positive, because la I'm talking about izinto ezipositive, not izinto ke ezigcina zilimaza nabanye abantu yabo. Ukucula kanti ethelela kulimaza umuntu. Okokuqala nje lokho kumele abantu bakwazi akulimaza umuntu. Kunaloko khona abantu ekufikisa i-message kubona abangakwazi ukuthi ke benze njani, babuka o TikTok nani yabo. So nje bafowethu, I think ngokwami we have to encourage then discourage yabo, because I've seen ama comments amaningi are very discouraging uma kuza ngakule post ke yakhe ke ngekathi ecula. But then bafethu nani ke la ku YouTube, I'm not saying ukuthi abantu ke are not entitled to their views. You can say mhlambe ke indlela obona ngayo ukuthi ke okay, do you really think ngempela ukuthi ke uthathe ngamawala lapha ke untethelelo if ever esengena kuyona le ndimo yezomculo? If ever ucabanga kanjalo, please do comment on the section down below. If ever ucabanga ngendlela futhi ehlukile kunaleyo, please do leave a comment below. Don't forget to subscribe to this channel. Don't forget to like this video as well. Thank you.
ithini ingane yakho uqale ukucula usuna 40 habi sawubona wemdumo yazi mina njengontethelelo nje ezintweni zami ithinta mina ezipersonal mhlawumbe njengezinto njengomsebenzi engisebenzayo izinto nje ezifaka imali mhlawumbe noma amabhizinisi noma yini ngiye ngizama ukuthi ngiyifihle ngiyigweme uma ingadinga abantu kakhulu yabo njengomsebenzi engisebenzayo awudinga abantu udinga mina kuphela so nokunye engikwenzayo into yenza ukuthi yifihle lezi zinto ukuthi iyenzeka ukuthi uveze izinto yabo uthi uveze izinto kanti baningi abantu abangakuthandisisi abangakuphiwe abangakufiseli okuhle bese uyayiveza lezo zinto bese bekuvezela futhi ukuthi abathokozile ngazo yabo bese ugcine mhlawumbe usulimala so mina zami izinto ngiyayifihla ngiqaphela ngale comment yona Mdumo akuyona yokuqala akuyona yesibili akuyona yesithathu eyesiningi ngaze ngawaphendula amanye ama-comments akho njalo ngiyaqaphela la kukhulunywa khona ngegama lami noma ngabe lo suke kade ekhuluma usuke ephushela i-content naye ukuze athole ama-external attention kodwa wena awuluzi ukungena kuleyo video ekusuke kukhulunywa kabi ngegama lami la kukhulunywa kahle khona futhi awubi khona yabo la kukhulunywa kahle khona awubi khona ngoba ziningi ikhathi la kukhulunywa kahle khona ngapha yos mina ngumuntu obathanda abantu ngangiyena into nomsindo ngiyazithanda futhi mina angifuni lutho ngami ngafa umuntu ngami yabo mhlawumbe uma ungabuka impilo yami uzobona ukuthi la nje kwi-social media uma ungabuka impilo yami impilo engiphilayo uzobona ukuthi umuntu ozithandayo mina angizidlavazi mina ngiyiphathi noma kanjani indlela nje ngiziphethe ngayo so lento yangihlukumeza wena Mdumo yini le ngibangayo nawe kangaka engayenza wena ayikho into engiyenzayo enhle wena ngcono kube khona ogodwa mhlawumbe wakwancoma kona bukho lapho mina ngiyangena kuma-video wakho mina ngikuncome mina ngithi awuyazi mfowethu bazoyikhuluma into ephilayo yabo ngiyancoma mina ngenza sure ngoba angixabene namuntu mina ngibange mina umuntu engibanga naye mina ngiyamqonda ngimtshela lalela even abantu abangithukayo lamaye ne-content ngiye kuyena egcine ngifike ngimtshela yabona bafa ngiyithanda leyo nto yenzayo uma ukuthi unenkani futhi ngimtshela ngizobhlokha ama ethi hayi manje ungibhlokhe ngiyabhlokha finish yabo and abantu engireply kubona abantu engibaphendulayo abantu abanjengawo abantu abane-content labantu laba abanama-private accounts noma une-account kodwa engenama-video ngiyamyeka ngoba lowo muntu kungenzeka kube umuntu oyifunela attention nje so uma ngiphendula abantu so kuwena ngiphendula ngoba ngiyabona ukuthi ngelinye ilanga sizohlangana ngizoze ngigcine sengizizwa ngingakuthandisisi kahle yabo mhlawumbe sihlangane edrobheni sihlangane sibingelelane kodwa ngingabi happy lento efanele yenzeke ukuthi njengomfowethu so kufanele ngikutshele mfowethu ukuthi ngiyaqaphela ukuthi njalo lapho khulunywa khona ngegama lami kabi khona uba unumber 1 comment lapho igweme leyo nto kodwa uma ukuthi ngeke uzuyigweme ngenxa yokuthi vela ungiphiwe kulungile mfowethu siblokhane singazani yabo lento yakho sengiyayiqaphela manje ithanda ukunginenga la ngaphakathi yabo uma ukuthi kufanele singazani i-right and social media ngoba siyablokhana ngaphinde ukubona yabo so ngikhuluma lento ngoba ngiyenza ukuthi hayi isiqala ukungima la manje ziningi lezi zinto zenzayo mangayithatha ngiyiqoqe ngiyilethela ngoba lawo ma-comments osukomenta kuwona ama-video nje osukomenta kuwona ngiyawaqaphela ngisho ama-comments akho ngiyawathatha ngiwaphinde ngiwasave ama-favorites yabo ngoba ngiyazibuza ukuthi ngaba ngani nawe kanti ngelinye ilanga wakwangifonela wangitshela ukuthi ungikhonzile yonke leyo nto washo into engingazi ukuthi wakwenze njani ngaleso sikhathi kanti wenzela ukuthi ngilale usondele ngoba vele izitha zenze njalo kubantu ongakazi bangenabo benza kanjalo ukuthi bakusondeze eduze ubonisa abantu bayakuthanda khona bezokudla kahle angisondeli-ke umuntu ongangifuni mina sidalo ngoba ngifuni lutho ngabo futhi angafi